Shal kisa segang tola shikor PSC ni shak naima rokna tuye kisa seg YouTube channel lo kok kasai phaimani o kok kasai phaimani yagulo tini shoi kubui tamo te hospital in doctor rok bai te shak naijak tongnai rok bai kaham hamye cheri naina bagai koktuma thumnai rok thangka tangshani diponi jorawo hospital o thangmani yagulo hospital in doctor Prashant Deborma bai malaikha koktuma thumnai rok bo bai malaimani yagulo doctor Shawai Khonarika je mansak staff komni bisingtui phano belai shak tharino rugi nai tongo staff bialni bagai belai jingjal mano phiaba jingjal no jingjal hinyawi shak tharino rugi rokno naikli tonglai huni shaka doctor phiaba baksa suk borok rokhai kaham hamye cheri naya sanino sungbai sungno yashi sulai tongo Doctor rokni phasing hamya salayo kaham ke naya rugi rokno hunai sing damage quarter ro tongwi sini borok rokni bagai staff short ni bising phano belai kaham ke shak nai horo phiaba baksa borok ke kaham hamya chejawino sini shakwa masra beru huni shaka Dr. Prashant Deborma Dr. Tebo shaka Tebo staff rohonani bagai high authority no bo sajak hunai Doctor bai kok samani yagulo hospital admit ungjak patient rok bai bo kok saka bahai ke borok no treatment no khlaijagui tong o hospital hunai patient rok bo belai kaham kaino sak nayo te hospital ni doctor rok bo belai kheno kaham ke sak nayo huni saka kok ke haisi phiaba masra gurei tete masra berjakha hunke tiprasa bai tiprasa no kusugo kamani nukmanya haike dofale te boro kuchugo kasai mansinai ba belai sungmung kotor asaija tam phaimani oro tam ru ngai betai tini kai hara hamka ngai oron doctor rok boba hikai nai nongno biti bura bahai samar bahai kaham kan sero naima rokhai doctor soy moter phai nong oro soy moter phai nai hebe nakiona joton kaham soli dong na aston kaham jago doctor phai rok nya nabla phai ya kami ke boron ka kami hingga di koloni salbuseng haza oro borting mane malaria saling kana ngai nin chere hamsu khana jadi gitu apa itu kahno tamunge oro borting sak mane buat lima tuh mau jalan lomorok ni kamu ngoman ta bo hospital sak mo mau tulas sikar doctor bahai ke nai no kaham dokter hamya ya bahai kalau itu muta-muti kahno naik tunggu kuno naya rok nya ba doctor rok gri rok ba nurse grei gada kan rok sim tong ma am tirok awal tidak terpilih am tirok grei sam ro kai boba heri tongoro somi motere ri di borok diwa sari diwa tipin diwa biti rok regular na soli nabla irregular kep no kunu kuni rok phai nai nabla pro no joton phai nai pinabla borong naik yo wai sama itu pro selain dok painen nih gitu bro nomor mas halu awal tuh kungoy salbuseng khoro borting sak mane angkita tanai bahas kau tuh bari dengan tahu susto no tapi tuh asal susto boh sugia kau tonggoan lagi nanti kerja boh asal susto ngia kau biti rok solin tongo soal itu bumung khai tam kha ani deh orang kumar dapat kami kai kami ona coba ona chodri pra tula shikor na nanti lah sih to ang sanam songo sini hospital duty kai seng emne to duty sai pega kai shifting wise duty ma khai hai pano sini hospital to staff pom je om sudu ang tula shikor ni sini sama ko gya je PSC to ate heno tabu khoroksa duty khai to kai bo OPD aso to kai je emergency rogi rok kai bono manai ne tangi kete khoroksa maybe training rokon tongo বা বিজি দখন মাথাঙ্গো আমতে হেরক ওনকাই অনেকজন বড় সিয়া মানে কয়টা টাইমও ওপিডি কয়টাও ইমার্জেন্সি সিনি ওপিডি টাইম जों 8টা to 9জন বিসিङाव सुरुखाय प्राय 2টা जरा दङ आ समय तो डक्टर आरो आसो दंनाय गे जेहेतु खरसा बरक 24 घन्टा 48 घन्टा डिउटि खायनानै बिनि ब फिटा रिफ्रेश होनानै जानानै नंनानै केसे समय तो नांनाय न का समय रगो रुगि फैखाय आम अबियसलि सिनि स्टाफ नार्स जरा दंनाय र ब्रह्म मेनेज खायनाय बलते रुगि फैखाय ब डक्टर नो जे दंनाय न फुं खायनाय जे डक्टर फैके अंग रुगि फैके मैडम बा सार के नायनाय फैके बर फाय रुगि न अटेन्ड खायो आन्ते हाय ओपीडी रखाय कोनो साप्ताहिक बन्द रक्तर तो ओपीडी सिनि साप्ताहिक बन्द दङ मासो दुइबार दङ सेकेन्ड फ्राइडे माने द्वितीय शुक्रबार तै चतुर्थ शुक्रबार के आमो जत बरासो साइमिया आदिनो फाइरागो बाहा साउथिनि बासे ओपीडी नायजना फाइमान तांगै बन्द तांगै खलो गयाते रखनिता आमो
थानाय को 18 तारिख रुगी मासा बरतिं माने एं रियां फलकानी मुमुं के पुष्टि रुम रियां हनै बो फुंनि 10 ता रो फायना एक्जेक्ट टाइम आं सासंमाया सिनि एमपिडब्ल्यू उमतै फै बं सेन्टारनि जे एमपिडब्ल्यू लुमोतै किउ हनै के फके के सावनै के बयनो तो दुर्गम एरिया के मेलेरिया बो दं बं आरो के जों थि परीक्षा बन खायतु फैगा आंखौ सिनि एमपिडब्ल्यू के नायनिखा मेलेरिया करै के सरि किसा दुर्बल दं नै आंनि जनो बनो बरति दंनि सालजापानो नै जे नामन बिथेराव सेकलां थागा के परे आनि आदिनो डीएम बाय मीटिंग दं नै आं प्राय पने 11टा बा 11टा रबो आं थांबायखा ओंखाय 2टा आरायटा समायाव आं जखन मीटिंग पायै खवायो टिफिन जाय दं बा माइचा नाय दंबो आप्रो ओंखाय खबर सबायगान आरो जे ओ पेशेंट जे पुष्टि रुमरियां सडनली एक्सपायर थागा माने थै थागा ओंखाय आदिनो तो आं फाइमालिया आं दाबनो जासाखै नेका ताम ताम गदि थैगा नै खोनाका आं स्टाफ रक साका जे दिनो आदिनो जे अन डिउटी दंनाय डक्टर बाय कल सालाया बर साव जे एको सेलेन उरिबायै बिथोराव कयटा माने मोटामोटी गाहामजों दं माने ओंखाय बर गाप्रो थानानि रखम दंखा बनव थांसिना जेहेतु मोटामोटी हामका ओंखायबा ओंखाय जोंनि स्टाफ रक साका जे जेहेतु बर बरतिं माने प्राय 2 घन्टा 2.5 घन्टा सोखोबा टेक्सन नायाखै थानि नै ओंखाय आप्रो बर माइराव जालाय दखना ओंखाय हठात जाखाय याखं रक्ता तामजानि सिरबर माहाय जाबो ओंखाय बिथि जेहेतु सिजा दं ओंखायबा बर बिथिन हार फैगोना बिथिन हारै को स्राबसा रिमानि स्राबसा परे ओंखायनो बंनि जे कमप्लेन स्राबसा नामा परे ओंखायनो बिथिराव रिमा परे ओंखायनो सास कष्ट ओंखा हानि खनाव ओंखाय सास कष्ट ओंखा ओंखाय जे नांमानि जे हस्पिटाल जे दंमानि सिनि जे प्राइमारि सिनाम तो प्राइमारि हेल्थ सेंटर सिना तो जत सब किछु मानथ गया जे नांमानि खायका खायपानो जेहेतु रुगी आप्रो हठात साकबारि जा आउन बगिनो बरनो रुगिनो सिनि स्टाफआव बांसिर मालि आं देहाय नै खोनाखादा आंबो गते दिनो आदिनो तो पायाखै बर थांपायखा कुनु केवास टावास करै बंनि कुनु दाबि दावा बा कुनु हस्पिटालाव अभियोग आठफोर कुनु करै जे थैनाय पार्टी रनि के बर डेड बडी लाङि थांका ओंखाय फाइनाय आमन परे ते 4-5 दिन परे 23 तारिख 22 तारिखआव कয়েক 3-4 जना मीडिया पार्सनेल फायका जामुति जासेखिना बगे फायलेका बर ओंखाय जों आप्रुव कमन साका जे पेशेंट बरतिंगै मतेंगै जों बिथिराव दिबाखै सडनली जखनते प्राय 2-3 घन्टा परे सडनली हठात ब्रेथलेसनेस माने श्वासकष्टंगै पेशेंट एक्सपायरिंग थांगा ओंखाय एरपरे नुकजाखा जे ओ क्वार्टार तिबर के कक सालायका नाम तो गाहाम कक न क्वार्टार के सिनी क्वार्टार एकदम हस्पिटल एकदम हामिया डैमेज संजाक आमनतै बो आं सिनी सेमु सार संनो एरपरे जों जे नांमानि करो कागज जतन रिजार्व न हाइपनो रिपेयरमेंट नि बा कटालनि कुनु ताहाजर सफायागै दगारो करिबा जेहेतु बुरि बरक एकजन खरकसा डक्टर तंनानि दगा करि जानला करि के बबो आरो तंग्राया साइसंगै ओसिनी अनयूज्ड किचेन जे किचेन तंमानि आजागा कुनु मुरक संजे मामरक संजे जागी दाय दिनाय रक बरं निसनाव न हजन संगि फायो संगति फायो ओंकेबा जेहेतु खाली रूम हस्पिटाल ते रूम सेक्रे केबा बारो तंमानि ओंखाय एको आमरनो गो भिडियो भाइरल खाता ओंखाय जे नरमनो रानरिउइ जे थैनायनि पातिराव नरक जे मुथुना थाङो माला ए आम कैसा आम तो ओ कोके रिसेंटली सि मिया आं भिडियो नुखा आं कयटा ग्रुप आनि दल बरहका जों आमखाय थानाय शनिबार बरक ओ जे हस्पिटाल मेडेरो फैलेब्रो आप्रो बरक साइकलांखा जे चिन पाराव लुमायजाक अनेक सारे लुमायजाक सा नरक केजा फाइ नायथां बायदि नै गेसं ताम खालेका बरनो कैसा दे दिरि होका ठीक আছে जों 26 तारिख फायान तां हिंगे सिनि ओ जे तुलासीकर तो खूब दुर्गम एरिया एरपरे मेलेरिया बो दङ जागा खूब गोबां ताकलाय मेलेरिया बांनो एकदम आगि बसनसले गोबां दगा जों सुदु आरो सिमिया अन्न जागा जे जागा दुर्गम एरिया जों त्रिपुरा बस्ति यां पेट्रा मुरा आमदे जागाराव जों हेल्थ केम्प खायतो के जे तो बरनि सु साइकलांजा जे बं आरो रुगि बां दखा कुलुम बां दखा के जों बरं दे दिखा जों 26 तारिख थालाय बालखाय नि स्टाफ रबाय ओंखाय जखनते 26 तारिख फायका आमनि दिनो नुजाखा जे इनको शुक्रबारनि दिनो न बाति केजेक जाबाय दं बे शनिबाराव बाति थाकसो गया ओंखाय जों चंलायखा मतिनि थांमारा जानो थायरा जानो ओंखाय लखते हे वानस लायका जेहेतु बमो एकदम दुर्गम एरिया आबार परे दिनो बो सानडे ओंखाय तो एक दिन परे स्टे थाना गलायो ओंखाय लेर थांगानो दहिमदि थालायसनो बालखायनो
ani seng thalaga seng thangai oro nokhorte nokhorte prai 12 rok baje naikana enga aro soi kana seng prai 2ta rok thangna himisi matham gari joto jaga thangia lamor jek thangi seng te him thalaga enga aro seng health camp rok khaya koi je report rok je tongmani jotono seng CM office rok hojak karon seng to je camp khaimani am kaisa report mar horo je koijana rogi ingkha koijana thipura khaijaka koijana malaria manjaka amde herokta ge seng aroni dibor mai masaya amko masaya khai seng sopai leka prai sarik thanga horseng thanga enga horunga koi iko jotono nogo soje se prai 9 to 10 rok se baje begena hema jong karon khub durgo mere amo je thanai nungnai bono saibo enga adike famous e iko mia sariko kai ang nuguri kha je kaisa news channel o tam chini kok da tam bonai je aroni je min tongnai bo sarorika je seng bole aroni riang no thangai bukhum uthona bai thangnai sini kuno kintu aro bukhum uthona ni kuno arang gokre seng just thanga seng health camp ni bagai a health camp ni copy bo seng sini se musar songno seng already share khai jang seng 23 tarikh no 23 24 tarikh no seng schedule saramjak engkai erpore nukjakha je bo saitongo seng thanga aro gowai riang no thanga rang ro amtiya seng thangka seng to sudu or simia seng ono jaga bo durgomera health camp thangkai jera no bagai tiffin hero sini asak budget khana seng chocolate dog biscuit tang thamo jehetu seng aro thama dino seng saimano je binaro buskango kaisa program tongo bini je big thima shabda ro tong keba seng khairoga koi seng je thane ro jone 100 je ke 50 ke 200 ko thumoi ungkoni माइक्लाइन बागै नि सेंपरनो 2000 टे रां पेरे गावका आमो किन्तु कुनु बुखुम थुना नु करे आम जनो बरो सेमनो जों जास्ट एकटा खारगै खारमन दं निसे जों आमेरिका नंगरा पेशेंट नबे बो हाय फार फाय नंग एमनेके पेशेंट तो साइफेगा से सिनारो खय डिस्ट्रिक्ट ओ दुर्गम एरिया प्लस कन्डिशन फानो सिनामो पेशेंट लोड के किन्तु अनेक गोबां सिनामो पीएससी जतो दङ खयो आम बिसिं सिनामो 2 बा 3 नम्बर ओ दङनो asa patient load bang sinaro malaria tongo mini onek kisu ono rogsuk tongo amo onek kobang sinaro ang bagene sinaro patient load khub kobang si engkai staff rok bo srok tong staff sini tabuk je bortomano doctor tongo allopathic khorongni engkai ayurvedic khoroksa नंगरा से कमो बाहाके बमनो माके नाइतong amo jehetu niyomo khai একটা পিএসসি লেভেলও কমসে কম 3 জনা ডক্টর দङ খুব কাহাম হাইপানো স্টাফ শর্টেজ নবগে जों खायमा दङ आनि तो एसे आंगरनि इनचार्ज हिसाबै दङबा 2 दिन रक डिउटी मा खायगा खायते 2 दिन ट्रेनिं मीटिंग विजिट निनि दियामो थाङै मीटिंग रक दङ सीएम अफिस थाङै मीटिंग दङ इभेन आगरतला स्टेट रगबो बन्दबो दङ एरपरे विजिट रक मा खायो इम्युनेशन प्रोग्राम नायखने मा खायो एरपरे आन स्टाफ रक एसे मीटिंग ट्रेनिंग रक मा खायो खूब कष्ट पनि सरो दिरि खायमा दङ आम मिसिङ से क्वार्टर रो हामप्रो गया क्वार्टर आम 3 रक से खाया आम निजे ससे खायमा दङ क्वार्टर तास रते कोनो रिपेयरमेन्ट बङ याखो